Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri FKTV News. Reka nizere ko mumerewe neza aho muherereye mu bice bitandukanye. Haravugwa amakuru akomeye cyane aturuka mu mujyi wa Uvira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Na makuru avuga ko kuva kwa kabiri tariki 3 Gashyantare igipolisi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyasubiye ku mugaragaro muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'amezi hafi abiri uyu mujyi ufashwe n'abarwanyi ba MA23. Hanyuma biravugwa neza ko abapolisi bari bambutse umupaka berekeza mu Burundi ubwo inyeshyamba za M23 zasatiraga uyu mujyi. Abapolisi bagera ku 100 kuwa kabiri bambutse umupaka bakavimvira uherereye hagati y'imijyi y'u Burundi na Kongo, ubwo ni Gatumba ndetse na Uvira. Bari abantu benshi bari bashungereye bavuga bati dore polisi ya Kongo igarutse mu bugenzuzi bw'umujyi wa Uvira. Bikavugwa neza ko rero kuva kuwa kabiri ndetse kugeza amaginga ya abapolisi bagera kuri 350 bamaze kwerekeza hariya mujyi wa Uvira. Abari kuduhereza amakuru avuga ko ahitwa hano kuri Kavimvira kuri rompu ya Kavimvira ngo hari kugaragara urujya n'uruza rw'abasirikare b'igipolisi cya Kongo. Bikavuga ko rero ngo baje mu bugenzuzi bw'uyu mujyi. Hamaze iminsi hagaragara imirongo y'abacanshuro abasirikare batandukanye ba FARDC barimo na Hibu Special Force bari gukora amapatrouille hariya muri biriya bice bya Uvira. Ibishobora kuza gutuma intambara ikomera. Murabizi ko M23 iri mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira ndetse igatangaza ko mu by'ukuri cyangwa se irihuriro rigatangaza ko kwisubiza umujyi wa Uvira bitazigera bigorana mu gihe coalition yo iri gushaka iri gukora yabwaga kugira ngo irinde uyu mujyi kongera kugwa mu biganza by'abarwanyi ba M23. Uhereye mu bice bya Fizi ukagaruka hano za Uvira, biravugwa neza ko M23 iriyo ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ndavuga ko ngo hari uburyo hari ama operation ari kugenda akorwa cyane cyane ku mipaka ihuza Burundi na Kongo. Ayo operation bikavuga ko ari gukorwa n'abapolisi ngo ba M23. Ngaba rero bari kugira gutya rwose bakifashishije udushoka, bari gushimuta bikomeye abasirikare b'u Burundi bari kuri border cyangwa se ku mipaka ihuza Uvira ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni ibiri kuvugwa maginga ya. Ntabwo ari byo ngira ngo ntindeho nuko ba updatinga, ahubwo nagira ngo mu by'ukuri munyemerere turebere hamwe ibyo kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani giherutse kugabwaho igitero na M23, dore ko nayo ibyiyemerera. Hanyuma y'iki kibuga cy'indege cya Kisangani cyarashweho na M23, haravugwa ubwoba bukomeye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse muri guverinoma y'u Burundi, by'umwihariko Perezida Ndayishimiye. Ngo ubwoba ni bwose, ubwoba n'ubwuko icyitwa ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani gishobora gukurikirwa n'ibitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Haravugwa izahara ry'ama GPS cyangwa se ama Global Positioning System. Bivuga ko M23 yamaze kugira ubugenzuzi cyangwa se yamaze gufata mu biganza ubugenzuzi bw'izi GPS zahariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bikavuga ko mu by'ukuri bikomeje gutera ubwoba bukomeye abi Bujumbura. Ntabwo ngira ngo mbitindeho. Reka mbabwire ko mu by'ukuri aka kanya hasohotse amakuru akomeye cyane ndetse nibigiye hanze bitavuzwe ku gitero AFC/M23 yagabye hano ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Reka ndababwira ko AU cyangwa se African Union, uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe, umaze kwamagana iki gitero cya Kisangani, ahubwo unasaba M23 guhita ihagarika imirwano. Turaje tubikomozeho. Hanyuma ijambo rya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya Perezida Tshisekedi wigambye ko cyangwa se wasubiyemo yigamba ko yahagaritse intambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yavuze ati sinyuzwe kuko ibyo uvuze ntabwo ari byo, intambara iracyahari. Iri jambo Trump yavugaga ubwo yashakaga igihembo cyitiriwe Nobel mu mpera z'umwaka ushize, ariko na maginga ya aracyasubya amavuga ko iyi ntambara yayirangije. Reka rero tubive imuzi n'umuzingo 5-5. Nongeye kuba ikaze. Ariko kandi mu mujyi wa Goma haravugwa abana bane bo mu muryango umwe bishwe n'inkongi y'umuriro. Ni inkuru mbi cyane. Ndababwira ko hahishuwe uko u Burundi bwohereje FDLR abarimu bo guha imyitozo umutwe wa Nyatura. Ni bitangajwe na M23. Reka rero tubive imuzi n'umuzingo 5 kandi nongeye kuguha ikaze. Reka kandi nkwibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri FKTV News, nta handi. Ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira.
Amakuru aravuga ko hari bitaravuzwe ku gitero cya Alliance Fleuve Congo M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iri huriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ryatangaje ko mu ijoro ryo ku ya 31 Mutarama kugeza ku ya 2 Gashyantare 2026 ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo. Iri tangazo ryasohotse tariki 3 Gashyantare risobanura ko igice gitegurirwamo ibitero bya drone bigabwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nyuma y'aho igisirikare cya Congo gitangaje ko cyahanuye drone nyinshi zagabye igitero kuri iki kibuga cy'indege. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa Ihaye 3 zigera ku 8 arizo zifashishijwe cyane muri iki gitero, bikaba byemezwa ko 6 zahanuwe n'abacancuro b'Abanyaturukiya bakorera muri Kisangani. Amakuru yemeza ko koko ku kibuga cy'indege cya Bangoka kiri mu ntera ibirometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo hari igice cyahariwe igisirikare kibamo drone zirimo CH-4 zaguzwe mu Bushinwa na TAI Anka zaguzwe muri Turukiya. AFC M23 kandi yagaragaje ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice cy'ingenzi ku ngabo za Congo n'abafatanyabikorwa bazo, ishimangira ko ubu ifite ubushobozi bwo gusenyera ikibi aho cyaba gituruka hose, kandi ko leta ya Congo atariyo yemerewe gukoresha drone n'abacancuro gusa. Ati AFC M23 yagabye igitero Ikisangani, leta ya Kinshasa izi neza ibikoresho bya gisirikare yasize ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse na Kavumu, kandi igomba kumva ko gukoresha drone n'abacancuro atari yonyine ibyemerewe. Nta makuru ahari yizewe yemeza ibyangirikiye muri iki gitero, nubwo leta ya Congo ivuga ko nta na kimwe cyangiritse. Cyagaragaye nuko ikibuga cy'indege cyangiritse cyangwa se cyagaragaye nuko iki kibuga cy'indege gisanzwe cyo ntacyo cyabaye, kuko mu gitondo cyo ku ya 2 Gashyantare cyakomeje ibikorwa cyangwa se cyakomeje no kugwaho indege mu buryo butandukanye. Hanyuma African Union, uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, watangaje ko wamaganye bikomeye iby'iki gitero M23 herutse kugaba kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani, ahubwo uyu muryango usaba burya mutwe guhita uhagarika imirwano byihuse. Ayu mu itangazo yasohoye kuri wa gatanu yavuze ko perezida wa komisiyo yayo ariwe Mahmoud Ali Yusuf agaragaza impungenge nyinshi ndetse akanamagana yivuye inyuma igitero cya drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo kigambwe na AFC M23. Yavuze ko kira gitero kuba cyaragabwe ku kibuga cy'indege giherereye rwagati mu mujyi kikanashyira mu kaga abaturage b'abasivile bigize kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivile n'abarwanyi, ingano ikwiye igitero ndetse no kwigengesera gukwiye. Ayu ivuga ko mu gihe nta bimenyetso bifatika byemeza ko kiriya cyari kigamije intego ya gisirikare gusa, ikibuga cyarashweho gikomeza gufatwa nk'icy'abasivile, bityo kikagenerwa uburinzi bwuzuye hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Perezida wa komisiyo ya Ayu kandi yavuze ko iki gitero AFC M23 yagabye kuri kiriya kibuga ari igikorwa cy'iterabwoba. Uyu mugabo yashimangiye ko imitwe yitwaje intwaro itari ya leta idashobora gushingira ku mpamvu za politike, umutekano cyangwa iza gisirikare ngo igire icyo yitwaza ishyigikira ibikorwa bigamije cyangwa se bishyira mu kaga abasivile n'ibikorwa remezo byabo. Yunzemo ati ibyo bikorwa kandi bishobora gutuma ababigizemo uruhare ku giti cyabo n'ababitera inkunga babiryozwa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Yusufu yaburiye ko kwagura imirwano ikagera mu mijyi iri kure y'imbibi z'imirwano ari ikintu gikomeye gituma amakimbirane arushaho gukaza umurego, kandi bigashyira mu kaga gakomeye umutekano w'igihugu n'uw'akarere ndetse n'imimerere y'ubutabazi isanzwe ikomeye mu burasirazuba bwa Congo.
uyu mugabo yasabye AFC M23 guhagarika bwangu imirwano yose, kureka gukoresha uburyo n'inzira z'intambara zidatoranya, ndetse no kubahiriza byimazeyo inshingano ziyemejwe mu rwego rw'imbaraga ziri gukorwa zigamije amahoro. Yasabye kandi impande zose bireba gutangira nta gutinda kandi mu bwizigame, gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano ya Doha ndetse n'ishingiro ry'ingenzi ry'agahenge karambye, kugabanya amakimbirane ndetse no gusubira mu biganiro bya politike. Ayu yashimangiye ko itazatezuka kurengera ubusugire, ubumwe n'ubudahangarwa by'imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku rundi ruhande tunyarukire mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, haturutse inkuru mbi kandi ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga ko muri mujyi abana bane ndetse biravuga ko ari abana bane bo mu muryango umwe ngo bamaze kwitaba Imana. Uri se bazize iki? Abana bane barimo umuhungu bapfiriye mu nkongi y'umuriro mu gace ka Kasika, ni muri komine Karisimbi Igoma mu ijoro ryo kuwa kabiri nibwo byabaye. Byari tariki 3 Gashyantare rishyira kwa gatatu tariki 4 Gashyantare nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Abapfuye ni abakobwa batatu bafite imyaka 4, ni Delise uw'imyaka 8 ari we Narcisse, ndetse n'uwa 16 ari we Viviane, n'umuhungu imyirondoro ye itarashyirwa ahagaragara nk'uko amakuru abanza atugeraho abivuga. Nyina w'abana yari yagiye mu masengesho bw'inkongi y'umuriro yatangiraga. Impamvu yayo makuba iracyakurikiranwa na maginga ya. Abayibonye batangaje ko ishami rishinzwe kuzimya umuriro ryatinze kugera aho byabereye kugira ngo bazimye, nubwo abaturage benshi bo muri ako gace mu by'ukuri bahise batabaza, ariko byaje kurangira n'ubundi abaturage cyangwa se abo bana bahasize ubuzima. Hahishuwe uko Uburundi bwohereje FDLR abarimu bo guha imyitozo umutwe wa Nyatura. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Colonel Bahati Musanga Erasto niwe wahishuye ko muri 2014 Uburundi bwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarimu bo gufasha umutwe wa FDLR guha imyitozo abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya Nyatura. Yabigarutse mu kiganiro aherutse kugirana na Conspiracy Tracker Great Lakes. Ni ikiganiro cyabaye mu nyuma y'umwaka umwe umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri iki gihe risigaye ribarizwamo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro. Guverineri Bahati yavuze ko ubwo bafataga Goma abarwanyi ba Wazalendo basanzwe bahabwa amafaranga barirwa mu bihumbi 5 by'amadolari y'Amerika ku kwezi bahungiye mu Burundi. Ayo mafaranga bahitamo kuyagura ubutaka, nyamara baranze kubugura mujyi wa Goma. Avuga ko impamvu ari uko Burundi bumaze imyaka irenga 12 bahuriye na Kongo cyangwa se buhuriye na Kongo mu mushinga wo gukwirakwiza ingengabitekerezo yivanguramwoko n'urwango ku banyekongo bavuga Ikinyarwanda bagamije kubangisha bagenzi babo. Ati ngiye kuguha urugero, ntushobora kumbwira ko umwana wavukiye Goma, umuntu wavukiye Masisi, Rucuru, Karehe, ubwo twafataga Goma, kubona uwo muntu yirukira mu Burundi avuye Goma, umuntu utarigeze agura ubutaka hano mu mujyi wa Goma, iyi mitwe wumva ya Nyatura n'iyindi. Chisekedi yabahaye amafaranga abahumbi 5 ku kwezi by'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga bose bahabwa aho kugura ubutaka Igoma babugura mu gihugu cy'u Burundi. Yakomeje agira ati tekereza umuntu utaragera mu Burundi ariko akagura y'ubutaka kubera ko bigishijwe ko mu Burundi bari kurwanirira ababantu, ko leta y'u Burundi igizwe n'ababantu b'abahutu bahuje imbaraga, bumva ko bifatanyije na leta y'u Burundi bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda. Ati ni ikintu gikomeye cyane cy'ivanguramoko bigisha abantu. Bahati yagaragaje ko ingengabitekerezo n'ivangura leta ya Kinshasa n'iya Gitega bari kwigisha abaturage naho ritandukaniye n'iryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Icyakora yagaragaje ko uwo mugambi utari mushya kuko muri 2014 leta y'u Burundi yohereje abarimu mu duce twa Bukombo ndetse na Tongo muri Rucuru bafatanya na FDLR guha imyitozo abarwanyi b'imitwe ya Nyatura
baje kwitwa wazalendo. Muri 2014 kandi bohereje abarimu muri Bukombo na Tongo biyunga kuri FDLR batoza urubyiruko rwo muri Nyatura. Wazalendo batojwe n'abatoza b'abarundi ati n'umushinga w'igihe kirekire bateguye umugambi wo kwigisha abantu ivangura moko, bababwira ko hari abitwa ababantu bo n'aba nerotike, ati ni gahunda ndende rero yateguwe. Guverineri Bahati Erasto yatangaje ko AF23 yiteguye kurwanya uyu mugambi binyuze mu kwigisha abanyekongo ko ivangura moko risenya, kandi ko yizeye ko izabigeraho kuko bamwe muri bo batangiye kubona ko babeshywe bihagije. Reka dusoreze ku ijambo Perezida Trump yavugiye imbere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiyemo ko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi zo mu bihugu birindwi. Ubu butumwa yabutangiye mu iteraniro ryo gusengera Amerika ni National Prayer Breakfast ryitabiriwe n'abayobozi barimo Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kuri wa kane tariki 5 Gashyantare. Trump yagize ati hano hari Kongo irashyushye, twahagaritse intambara, numwe mu ntambara 8 twahagaritse. Ati sibyo. Uyu mukuru w'igihugu kandi yasabye Tshisekedi guhaguruka amubwira ko bitari byoroshye guhagarika intambara yo muri Kongo. Yibutsa abari muri literaniro ko iki gihugu na Amerika byanagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati uri intwari, twishimiye ko uri hano, ni ikibahiro gikomeye, uri umuntu mwiza, twanasinye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika na Afurika. Kongo ifite ubutaka buhebuje, twasinye amasezerano, bimwe mu bigo binini byacu bizajyayo. Tariki 9 Ukuboza, Kongo n'u Rwanda byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifashijwemo na Amerika, niyo Trump ashingiraho yemeza ko yahagaritse intambara. Nubwo Trump avuga ko yahagaritse intambara yo muri Kongo, ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu riracyagaba ibitero mu bice bigenzurwa na AF23 rititaye ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Katari. Mu ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyira ku ya mbere Gashyantare 2026, AF23 yarashe igice gikoreshwa cyane n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahazwi nka Bangoka, isobanura ko yari igamije kugisenya kuko cyifashishwa mu gutegura ibitero bya drone. Ngaye nguko rero, reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru 5 kuri 5, turakomeza kubana.